Tigasat. Napalabas, nakuna ni Rocco kina Ariela, ano podno ti atap tinaud-udi nga addan nobyo ni Angeli, nasaysayaat no lumasinen iti pagnaidan ti balasang. Ngem nakuna ni Ariela, apen ken napay nga umuna, no podno ti atap daytoy. Kinasarita met ni Rocco ti uliteg na anibaliko, amasapol nga agpaimbagan daytoy. Tapno may patungpaldan tinabayagan a plano da kontra kini Samuel. Ngem nagamak ti lakay, tasigon kenkwana, agdadamo pay kano daytoy. Isu nga addalat ta panagbuteng na. Kabayatan na, adda umawawag iti cellphone ni Malyong. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo anapolwan. Tigasat. Ay, nawaw. Adawag ka. Ay, mabitlaan. Baro ano, miraw. Hello? Ay, nawaw. Ay, yes, madam. Ay, sa sino abanda, madam? Ay, nawaw. Sino tinangibaga, madam? Ay, sige nga raw. Thank you, ay, nawaw. Bye. Ay, anaya. Ay, Munray. Panyang. Ay, umakar tayo iti papanan. Imawag ti empleyado ti may sa aklas a restaurant iti syudad. Ay, nawaw. Adda ka no nang sponsor iti para iti birthday ni Munray niya. Anya? Ne, sino ka no, Malyong? Diyak mo, ay, nawaw. Papanan tayo nga rod, Tata Malyong. Ay, umakar tayo, Munray. Klasmut la a restaurant ti papanantayaw, ay, nawaw. Mabit lang, tatang. Sino nga iti bagbagayo anang sponsor iti kasangay ni Monre? Saan da ka di nga imbaga tinagan na? Ay, saan anak ko, ay, nawaw. Ay, maumuan tayo to siguro no makadanon tayo ijay. Kamangan no kayat na asurpresahin ni Monre, ay, nawaw. Malalala mapantayaon. Ay, abamon dagiti kagayim yokin ni Monre. Mapantayaon iti inyawag da restaurant. Tatang, mga no, makarik na akmatan iti danag. Ay, nawaw. Awan mo't siguro ti dagi sa mapasamak ka na tayaw. Malyong, sino nga iti namnamaan niyo amang tulong kan ni Monre? Ay, awan, Mike. Amang ano ni Mama? Ay, nawaw. Diyak lapat kinasurpresahin na ka ni Madam Barok. Wino, mga no ti busyaw, anaya. Malalala, mapantayo kayo din. Mapanan ti oras. Anaya, nagado ti taraon. Wow! Flora, nagdakkel ti tarpaulin anak kaikan ti ladawan ni Monray. Nagpintas ti dekorasyon da. Pasig a color blue tinaaramat para iti dekorasyon. Ay, nawaw. Ay, na. Ay, na. Ay. Social ti pagkaangayan ti kasangay mo, Monray. Kan uuray ti cake mo. Ay, na, nagdakkel, hay. Un nga rod, Tata Malyong. Ala, agtugaw kayon, takasaritak ti akin kukwa diti restaurant, tatang. Anyat ko na da ngayon, anaya. Ay, nawaw. Awan ti akin kukwa, tatang. Basta ko na ti supervisor da dito eh. Saan daan nakita ti nang sponsor iti kasangay ni Monray. Ay, Ti kanubos da ti nakinegotiate iti daydi a tao. anya, ay, nawaw. Sino nga ta? Yakmat nga ron among tatang. Malalala. Baybayan tayo, anak ka. Ag-enjoy tayo, kiday. Enjoyin tayo ti sagana. Kanagraragsak tayo para iti kasangay tayo awir ka. Ay, nawaw. Nukasta. Ni Anaya nga anak mo, ti kursunada ni Monray Malyong. Puwin pa niya ngay nawaw. Jakmat nga ron ni namnama ni Anaya ti crush na. Tudo bala kadakpay met kinkwana.
Insurok pa ano kasano ti agaram. I love you. Kunak mata. Ngamjak mat ni namnama at imot kayam anak ko ti kursunada na ay nawaw. Ay, no kasta. Nagdatonan ni Monre kan kuana malyong. Yes, panyangay nawaw. Ay, Masyanak nga rin kinimon, Ray. apay. Pinaay ka din ta anak mo ni Monre malyong. Ako, saan mo kiding, dinamag ko nga min kinaanaya, no addanam naman ni Monray, ay nawaw. Gayam ka no lang, di pangibilbilangan na kin ni Monray. Anya? Ang binagbagak mo kidi ti anak ko, panyang. Imbaga ka din ako mabigbiglaan ni Monray. No, mabalin. Diyak kaya't ang masakitan tawawir ka. Diyak kaya't nyagladingit. Ay nawaw. Ay, numabalil ako mga rod. Agad durog at anak ko apanyang. Taklon na latan ni Monray. Tapno saan ang masakitan. Saan mo't nga rod ang mabalin? Talaga saan ang mabalinti kasta malyong. Tano aramiden na ti kasta. Saan laan ni Monre ti luklukon na. Nudi ket pati ti bagina. Nagbiit nga imado dagiti dingwan ko. Agduduma adingwan. Baka, kaldi, kandadumapay. Talaga ang mapagtalkan mo ti katalak ko ditoy. Sa bagay, mapagtalkan mo't kit di amin a katalak ko iti agduduma a lugar. Agpagnaak ditoy. Nagmayat ti lumangab iti presko nga angin. Italaang mana na makapasyarak dito ayan ti ado, adingwan ko. Aging gaita, kasladyak pa'y lapat dyan, asya kunti akin kukwa, itina ito'y adaga. Sayang laeng, tagduduma a lugar ti ayan dagiti sanikwak. Ang okay laeng, adamet lugan ko. Makapanak iti kayat ko apapanan. Kastoy gayam tirik na ti may sa abak nang. Nagmayat itirik na. Panagriknak, kat kasla sa anakon amatay. Mapanak itayan tinalawa a fish pond. Kalpasan na, iti matdakkel a pigiri ti sarong karak ditoy. Pasig nga ayok ti adda ditoy. Well, talaga siguro ana ipasngayak aswerte. Tabiglaan ti panagbaknang ko. Saan anapakpakadaan? Talaga siguro akas to'y tigasak ko dito'y rabaw tinaga. Naibag nga oras yaw, Madam Ariela. Diyak amo nga umay kayo Madam. Jakon na ibaga, takala at ti idadagas mi dito'y marino. Naggapo kami ngamin iti ayan dagiti ado adingwen ko. Kasta ka day, Madam. Kumusta kamutan dito'y barangay San Pabling, Marino? Nasaya at mutlat ta, Madam. Kasbilin yaw.
Minulak itagdodoma a prutas ken natang tibakan ti adaga. Oh, very good. Nasken nga awan ti mabakante nga uray basit laeng alote. Tasayang, aginggat adda ti maimula, mulaam. Wen, madam. Oh, kumusta meten ti kiskisan? Adu metlaeng dagiti umay agpakiskis kadagiti irikda. Ay na, ado madam. Ket no dayto lang matikiskisan ditoy a lugar. Ado pay adag iti dumayo ditaw at agakabangibang a barangay, madam. Napintas ada magdayta, Marino. Iso na laeng tamanginaan ti dadduma, madam. Nangina kanoonay ti singit. No, manginaan da. Sumapol da iti sabali a pagpakiskisan da. Kasta lang dayta. Madam. No adda agreklamo, pagsasawamon, kat papanawam. No maksayan dagiti customer, saan ko nga ipobre dayta? Madam. Ha, iso asa anak amabutang. Awan man ken adda ti customer ko iti kiskisan, awan anyaman na. Ha, bariyak laeng dagita. Anyamot tan. Nagrigat ti ipapaaramid ni Roko kanyak. Ha, maputengak mat. Iso nga agin sasakitak lata. Ha, nalakaya ti mabalaw. An-anwak ti dakilagatan no nakabalo dak tumitan. Awan serbina. Iso nga agpambarak kiday. Agdadamo akad. Uray kas kasanaw. Ayop laeng dagiti pinatpatay kaw. Jak kabailan ti pumatay iti tao. Mabuti nga. Oh, thank you talaga. Nakasingsing pagkakanyak, honey. Talaga apod no ti atap mi kanariela. Adan nobyo na Angeli. Ay, kwartak nga rod, honey, ah. Talaga nga iminaday ta nga Angeli arupat kwarta. Siguro, bak nang tinobyo na. Kat kwarta lang ti kamat na kankwana. Thank you talaga. I love you. Orayan na ka. See you. At daytan. Bye. Oh. Apa na sakit ti kitam kanya, Mang Roko? Sa dino ti papanam. Sa batak ti boyfriend ko, ada ka di problema? Ag-date kami iti nobyo. Kitam, tamang ano alilawan da kalaang, Angeli. Anya? Siyak, alilawan na? Never mo't Pag inagawan dak tupay dagiti lalaki, alilawan dakit din. Ha, pulos mo't Angeli. Kan maysa, awan bibiyang mo nga oray anya ti pagbambanagak. Anya ko mati biyang mo kanyak. Panangisakit lang tar aramidag. Siyempre, anak na ka ti asawa. Ay na, saan mo amayalis ti alipuspos ko? Am-am mo kan, Mang Roko? Ha! Bye! Talaga natangsit day tang Angeli. Lumadan tumutla pa nagkurno na kanyak. Ipasiguradok tayo ta. Panyang. Panyang. Nakaturog kan? Saan pa'y, Malyong? Ay nawaw. Kunak no nakaturog ka na. Ta nakakidam kamay. Sana kami na makaturog. Uray siya nga rod. Na. Nagpigsa ti urok ni Balikaw. Diyos ka. Badde kaksan ti tengit na tapno sa aring nagurok. Hangam, sana tayo ti pagsalitaan ta. Haging kayo ta. Pampanunutok pa'y laing. No asino ginang sponsor iti pang nakasilibrar ti kasangay ni Monray. Ay, saan nga ta amay sa kadagiti katrabawan na? Ha? Uno saan?
Tibos daken ni Anaya nga anak mo. Unang, apay kumamasapol asaan nagpakita ngay. Apay di na ibagati kina siya sino na nawaw. Malyong. Pampanonotek pa'y kitin pa niya. Nawaw. Day, anya? Patay eksenday tabalikaw. Strop na. Kagara naman. Ang, strop ulit. Nawaw. Panyang. Amangan mo't no, agkurso nada yan ang sorpresa kinkwana. Anya? Amangan no, mabain lang agpakita kin ni Monray. Iso asin sorpresa na lang yan. Iso asan ang nagpakita. Ada posibilidad na kasta Malyong. Ngamin, amumati klase ti trabaho ni Monray. Sana taer. Saan amaliklikan nga ado dagiti agkurso nada ken kuana a fans na. Ti Jaski, tunggal ag sawak, tigsa na matagur, bad ti kaksan ti tenggad na. Panyang. Sa bagay, day tamo ti pampanunutay. Amangan no, kurso nada day jay ken kuana. Lakay Malyaw, aldawan. Ngam apay adiyo pa ila dinigos ni Samuel. Ay nawaw, nasapa pa'y Roko. Nalamin pa'y. No. Bilin nga min ni Ma'am Angela ay asaan mi adigusan no awan pa'y tiinay. Apay. Ni Angelica din ti masursurot dito'y mansyon. Ni Angelica din ti mang papasweldo kada kayo, Malyong. Ay isaan, Roko? Matlagayam. Da kami ka na Ariela ti mang papasweldo kada kayo. Iso anoan niya ti ibilin mi itasawak. Iso titong palin nyo. Nawatam! When ano iso, Roko ay nawaw? Ala, yung kadigusan ni Samuel. Tamasikuranak iti lang na. Makaparugit akit kitaan. Dalusan nyo agad na yung tisilid na. Tapno saan ang nabangsit. Makaakar ti bangsit na. When, Roko? Ay, nawaw. Ay, mabiglayan nga raw. Mangitadangag iti pagdigos ni Sir Samuel. Nagko na nga idadang mo ti pagdigos na. Saan na masabol? Ay, nawaw. Di pa ikat kumturo na itinakaro alamin na si Kamat, Roko. Kabalan na. Na, Laklakayanan. Ubing aya, ang masapol ang maidadangan iti pagdigos na. Ala, digusan nyo ni Samuel. Painalamis ti pangdigos yung kuana. Tapno mapres kuan iti gusto. Ay, kway, nawaw, Jehiya. Oh, anya pa lang tararamidam. Agtignay kan Malyaw! Agtungpal nga ta ni Malyong kiniruko. Gagayem, di uliwan na dinggan, tituloy, tinobela tayo, anapauluan. Tigasat. Tigasat. Napalabas, naburburtsaan da Malyong, gapo iti saan, apa nagpakita tinang sponsor iti kasangay ni Monray. No pa'y kasta, intultuli dalata tinagsilibrar. Naibagamat ni Malyong kinipanyang, ani Anaya nga anak na ti Kursonada ti Baro. Pimasyarmet ni Ariela iti probinsya nga ayan dagitag duduma at araken na. Ket naragsakan manen daytoy ang nakakita iti pagbiagan na anapanawan day di asawa na. Kabayatan na, nagbuteng met ni Baliko iti papaaramid ni Roko kenkwana. Isu adinan inawat ti Jaya ti kanakan na. Binilin met ni Roko ni Malyong adigusen na ni Samuel. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. Tigasat. Ay, nawaw. Ay, mabiglaing tamang idadangag iti pagdigos ni Sir Samuel. Tapno... Saan ko na nga idadang mo ti pagdigos na? Ay, Saan na masapol? ay, nawaw. Di pa ikat kimtere na kaslamanog iti nakaro alamin na Roka. Kabalan na. Laklakayanan. Ubing aya, ang masapol nga idadangan pa iti pagdigos na. Ala, digusan yun ni Samuel. Tayo nalamis ti pangdigos yung kuana. Tapno mapres kuan iti gusto. Kway, nawaw, Jay. Oh, anya pa lang tararamidam. Agtignay ka na, Malyaw. Wine, Roka. Ay, Darasap! wine! Badig
Tupay taolong gaski ka. Naglaing ka nga gibaon. Ay, nawaw. Unay mo lagi ti day tao na ya. Di lama siya na ini ti day tao. Ore ka siya na ti kinauyong ni Sir Samuel iday na pigsapay. Saan kumamatakas di ti trato na? Nagaputasanan ang makakunail. Aramidin na matlatan ti kayat na iti bayaw na. Ha? Itadangak kidi iti pagdigos na. Into natadagas na pasamak kini Sir Samuel. Di siya ti mapabasa ulay nawaw. Apay ti ko na day taro ko. Diyak mabasa dagiti tigtig na inay nawaw. Kayat na ang makabasolak. No mapapanaw akong dito mansyon ay nawaw. Ay nawaw. Up. Agsabon ka, Sir Samuel, Mayat dito'y parangan na pangdigusak kin ka. Diretso tihinit dito. Up. Mayat dito. Impasad dyan ni Madam Ariela batab mo. Ay, ikiwal mo. Isabon mo. Sinabon ko. Sabi naman na yung bagday tao. Tanag lang si. Nawaw. Saan alamas, winuikan ni Sir Samuel. Tapno na lang si kunam. Udnumat. Na. Nalang si Dipay udna. Na. Bilibak mo't nga rod iti kinapaw ti biyag day tao. Ha? Ay. Alam mo, ismot lang ka diti pang digdigos mo kan na. Nan. Impaputot mo matidigos na. Ata ka si mate. Masakit digo siya may tinalami eh. Di mo timbagak kan katay na lamis adanom ti pang digos mo tapno mapres kwantirik na na. Si kanto pa ti digo siya kiti nalamis. Daski ka. Ay kwa! Saan nga rod anasayatkin kwa na tinalami isa pagdigos rokaw? Bilin ni Ma'am Angeli data. Natimangkan ngayon ni Sir Samuel. No adadagas ngayon na pasamakin kwa na Asino nga rin ti mapabasal? Saan matasikaro ka? Ay talaga sa balit o galim si Kamalyong. Nalaing ka sumungbat. Sukir ka. Sana ka matalitang sikit. Awan paglaslastog ko. Sana ka palangguad. Ngam, ikalkalin tigaglaing ti bagay. Ha? Anyat ka mas pasamak ditoy, ha? Kwa, ma'am. Ay, nawaw. Ay, dahito yaro ko, Ma'am Angela, Hastan! Di ka pa ilagtal na. Ay, naparamanan kansan. Ay, buwisit ka ala kay Malyong. Di ka pa ilabastal. Ay, na. Sika ko ba ti maustel gaski ka? Huston! Ay, na. Ang pinadastano kaya mo, gaski ka? Huston ko nakmat! Ay, nawaw. Ay, kwa, Ma'am Angela. Makatitilang katatamalyong. Ha? 5 lalakyan kayo nga agap-apa. Ay, kwa. Ay, okay. Ay, pasensya ka, Ma'am Angela. Nailuyo sa kiti emosyon ka. Grabe mat nga miniro ka. Di na kaya't nga dadangak ti pagdigos ni Sir. Di mo patpatsan day tao. Siyak titong palam, ha? Ay, uwin, ma'am. Iso nga ro na sung batak mananiro ko. Ay, nawaw. Ay, no mabalin jak kaya ti makiap-apa. Ngam iso damat ngamin ti makiap-apa kanyak. Ay, dandan idanlugag ti rupa na itay kahit mamanjilay. Purubok ka rin da mga kamay na nawaw. Agawa amket diditan, kasukatamo ni Uncle. Ay, sige, ma'am. Sukatakon. Anaya, agyaman na kitin regalo mi di kasangay ko, ha? Awan anyaman namon, Ray. Basit laba nagdayjay. Magustom ka di matlaang. Wen nagpintas erelo. Bagbagay ko. Api nga rod adi mo usaran. Usarak no rumwarak. Adda akmat la diti unag tibalay, Anaya. Anaya? Agyaman na kadagitang aramidam. Amok, kan talaga amariknak, Anaya. Napatagak mat itibiyag mo, akas iti kinapatag mo itibiyag ko. Sa anak ama uma amang ibalbalikas iti.
I love you. Si kalaang tilinaon ti puso ken panunot ko, Anaya. Si katibiyag ko. Si kati inspirasyon ko. Si kati amin ko, Anaya. Si kalaang. Ay ayatan ka. Monre, Nagpintas ka, Anaya? Si kati kapintasan a babae a nakita. saan mo't Monre? Ado pa'y mo tinapimpintas nga adayong amsyak. Basta, para kanyak, si kati kapintasan. Kan? Kasingputan. Well, thank you latan Monre. You're welcome, Anaya. Anaya? Kayat mo ka di ama pantag pasyar? Ha? Siyak ti taya. Ilibre ka, Anaya. Ay na, imbes nga gastos ka, idulin mo kit iti kwartan. Di mo't ko na mga agurnong ka. Uwan? Nga madapay matkwartak, Anaya? Sige, rumorta no kasta ti kayat mo. Ngam di ka gastos ha. Siyak ti aggastos, Monre. Ala, saan Anaya? Siyak ti aggastos. Please. Bago po tayo kakanta ulit, before I will give you another song, magpatalastas po muna tayo. May mga pick-up lines po tayo dito. Okay. Philippines po ba kayo? Bakit? Kasi, it's more fun pag kasama ko kayo. Okay, here's another one. Sana, gitara na lang kayo. Bakit? Para yakap-yakap ko kayo lagi. Oh, here's another one. Meron pa po akong mga pick-up lines. Pero, I must have to call on my partner. Sa kanya ko po ibabato ang aking mga pick-up lines. Please give a hand sa aking magandang kasama, si Miss Anaya. Hello po ulit sa lahat. Miss Anaya, may lahi ka bang keyboard? Bakit? Type kasi kita eh. Ano? Anaya, di ka ba? Bakit? Tinamaan na kasi ako sa'yo eh. Ay, ikaw talaga partner ha? Mukhang nakakalamang na ang aking partner, mga kaibigan. Ako din. Monre, dilim ka ba? Bakit? Eh kasi, nang dumating ka, wala na akong makitang iba eh. Ha? Oh, di ba? Akala mo ha, nakabawi din ako sa'yo, partner. Pudno nga ta, timbagan ni Anaya? Amin na pick-up lines ko ijay bar idirabi Adda kinapudno na. Nagapo iti kaunggak. Ngam, ni Anaya. Adda nga tamat kinapudno na, jay imbagana. Jak malipatan ti pick-up line na. Kasla nakarecord dito'y panunot ko. Monre, dilim ka ba? Eh
Kasi nang dumating ka, wala na akong makitang iba. Makaparagsak matdayjay ana ibagana? Makapaisam at talaga. Ngam, sa bagay, marikriknak, kan amok, ay ayatanak ni Anaya. Ha? Masapol a positibo a kanayon ti panunutak. Tapno agbalin to anapintas ti outcome ti aramidag. Agurayak lata? No kaano akasyanak ni Anaya? Nagmayat ti agpagnapag na dito'y igid ti pool. Makapabangar itirik na. Nang runa no ado at tao ti makitam dito'y. Talaga nga ado ti customer nga umay dito'y. Ngamin, nagdinamagan ti kinapintas ti River Resort at inawit ko iti day di Luisito. Saan la at aglawlaw ti presko dito'y. Pati dagiti taraon iti restaurant ko, pasig amin a presko, kan naimas amin a potahe. Saan pa'y anangina? Kan siyempre, at the wifi dito'y kunaman. Saan ka pa? Kasano asaan da aday wenday to'y? Kat danda ni kompleto amin nga adda dito'y. Adda restaurant, adda massage parlor, ado ti mabali na pagrelaksan dito'y. Nalaing nga talaga day di Luisito anang panunot iti da ito'y anegosyo. Amo na ti inararamid na. Adda ka numalmalmas. Hindi, ayan ngayon dagiti lifeguard ko. Lifeguard! Sa dino ti ayan nyo! Nagginad kayong agunggunay. Kasanon no saan anaispal ti ubing? Ha? Di siyak manan ti mapasubo? Punyeta kayo a lifeguard! Ha! Kasta ka di akanayon ti aramid yo, bayat ti kaawan ko ditoy, ha? Ha! Laglagi pa nyo ang masuswelduan kayo a lifeguard. Inaplayan nyo na ito at trabaho. Hanggang diyon samot amo ti kayat asawan ti trabaho yo. Ha! Last warning nyo na ito'y. Mangibabain kayo. No da kayo ti pakadadaulan ti negosyok. Nasaysaya at langan nga ikatan kayo. Nawatan nyo! Awanan bain dagijay at tao. Awan pa'y sirbida ang masuswelduan. Ada kayo matgaya man, Mami. Wan! Naggapuak ija resort. Masurunak ka dagijay lifeguard. Awan pa'y sirbida ang masuswelduan. Tadi damot ang mga into na rin dagiti trabaho da. Agasam day ta, dandanin almos jay may nga ubing. Imbes ang nakaalerto da, saan tagginad-ginad dakit din. Ha! Dandanikla inikat dagijay atat tao. Wah, naimbaglakit din tanapanak ijay. Nakitak amis mo tinapasamak. Ha! Iso dakit din timang dadaal iti negosyok. Kakaiso na nga ado ti maparparwar ko akwarta ijay. Dadaalan dakit din. Ha! Nasaysaya at laangan nga ikatak ida. Ha! Anya kamutan, Angeli. Itayak pa'y asuma na uditoy. Ngam kaslawan bibiyang mo kanyak. Kaslasaan ka nga interesado ka dagiti ibagbagak. Anya ko matipagipiyangak dita.
Kat sa anak mo't ama iranranod kadagitaan negosyo yo, mami. Ha? Oray senti mo, awan maramramanak kadagitaan negosyo. Anya. Kat, tikan kanem, saan ka di asyak ti paggapgapuan na? Apay akas tati sa Di kay madanagan, ta sa anak kon amangan dito'y mansyon. Anya. No kasta nga iboy-boy yo ultimo ti kang kanak, sige, manipod ita, mga anak ko ni tirwar. Ada kwartak apagkaan ko itirwar, mami. Saan Saan ka man? Kasta talaga ti kaya tiyo asawan. Iboy-boy yo, dagiti pakpakan nyo kanyak. Amangan no pati pan naturog ko dito'y mansyon kat iboy-boy yo. Saan, iha? Dinak lang amin maawatan. Di mo kumamanan pagandaran ti pride mo? Nagululi makaklay di, mami. Tawan kwartak apagkarit ko. Ngam ita, naturad akong asumi na iti pagnaadan no kasta ti kayatyo. Malyong, apay dagiti kawus ni Ma'am Angele. Ay nawaw. Pumanaw ka naw. Anya, papanan na. Tsaka mo lumasin ka daw iti pagnaidan ay nawaw. Anya, ay kat papanan na nga'y Malyong. Tsaka mo panyang. Hong! Ay, Ang trabaho kayo! Ay, Anya kukun nyo adwanida! ay nawaw. Nakasao matilo ko abalikaw. Agin lalaing mananyag mandamandar na itataw. Ang trabaho kayo! Tasayang ti may paspasweldo ka na kayo! Nita ay nawaw. Labdan na panyang. may amon. Di mo ikaskaso. Amangan nagkinabil kayo. Sikata da panunot na, Malyaw. Iso asikan ta agpasensya. Munre, aguyak ka matan. When anaya, nasakit ti ulo ko. Ti karabokob ko. Nasakit no agsaw o ak. Nasakit no aguyak ak. Dapadapan ka man. Ha? Allah, nabara ka, Munre. Anya ti mapaspasamak tinimunre. Gagayem, di uliwan na dinggan tituloy tinobela tayo anapauluan. Tigasa. Nobela ni Jenna Almoite Diaz. Kan iti direksyon ni Isagani Yalong Bulliser. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga estasyon. Tigkasa. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.